Kaore te minita take tiriti a Paul Goldsmith e hoki whakamuri me ona whakahounga tiriti. We're elected to do some things and we're going to get on with it. Nā te tribunara o Waitangi tōna ripoata te tinihanga o ngā mātāpono I whakaputa I ngā rā tata nei. E ai ki ngā kitenga kua takahia e te kāwanatanga ngā mātāpono o te tiriti me te rangatiratanga o te Māori. Hei āpiti atu kua he ngā tukanga. Nā ka raru te hononga te krauna ki te iwi Māori me nā ka haere tonu e nei whakahounga. Well, I think it's like every relationship, there's some good progress being made and there's some ongoing discussions. Bearing in mind that there are nearly a million Māori New Zealanders, they all don't think the same. Kei te tino tautoko, te kōrero I roto I te tribunara I tēnei wā. Hoha au I te mea hoki tino kuarea Goldsmith, tēnei wā, karepirangi e ki te whakarongo ki te kōrero, te whakahea Karen me ona hoi tēnei wā. I te pēpuere I whakai mai te kāpenata kia whakahou I ngā whakaritenga tiriti nei I ngā ture te kaumāwaru. Ka tahi kārua, ka whakawhaiti te mana o te tiriti o Waitangi I roto I ērā ture. Nā e ai kia Goldsmith, he tika e nei whakahounga. It is perfectly acceptable and legitimate for every government to ask ourselves what does the Treaty of Waitangi mean in the context of a modern democracy today? I mean, it's shameful what they're going out with. So coming out with, we're talking about a trampling of Māori rights, treaty rights, Māori language rights, and so and these are very learned people. We're talking about Karen Fox, Chief Judge, and so they need to be challenged. We'll turn around all their treaty. E whakahe ana Shane Jones ki ngā kitenga te tribunara me tana aro tonu ki a rātou mahi. So we trace the moral legitimacy of various things that we're doing, which we don't think are harmful to Hapu and Iwi. Rather, we're freeing them up for more development, but they're turning into some sort of quagmire between an elected government and the Waitangi Tribunal. So it's something that we're going to campaign on. Ko te whakapai, kaore anō kia whakamana ngā whakahounga I mua I ngā kōwhiringa a motu, he oe ka uia te pātai me nā ka whakamanahia e nei whakahounga, hei ture. Ripeka Timutimu, Matuia.